Pozdrav, evo nam Estofexove prognoze za danas. Izdan je level 2, drugi od maksimalno 3 stupnja opasnosti za nevremena, pri čemu level 2 obuhvaća dio obale i cijelu unutrašnjost, ali Estofex upozorava da je situacija komplicirana i da postoje nesigurnosti oko tajminga razvoja i broju oluja koje će se razviti, ali danas idemo u lov pa ćemo vidjeti kako ispadne. Evo nas, slijedi jedan chase day, danas je 26.7. subota. Trenutno je negdje oko 1:40. Ja sam u Zagrebu, tek krećem sad i kao što vidimo već imaju prve oluje, su se počele razvijati u Bosni. Moj plan je ići prema njima, s tim da ove prve su tek sad nastale i kreću se negdje prema zapadu Slavonije, ali ovdje zapadnije čini mi se nastaju i dodatne ćelije, pogotovo ove tu, koje bi trebali ići negdje prema Sisku, Popovači, Kutini i taj tu dio. Tako da trenutni plan mi je doći do Popovače i onda vidjeti situaciju, jer čisto sumnjam da ću stići ove tu dolje koje idu prema Gradišci i Požegi. One su već malo preblizu granici. Tako da idemo ovdje gore, probat ćemo pričekati onda ove tu, južno od Prijedora, pa ćemo vidjeti onda situaciju. Sad je 2:40, evo me kod Popovače. Sad je tu prema istoku, jugu, jugozapadu, cijeli jedan oblačni zid. Ima cijela jedna linija grmljavinskih razvoja, budem pokazao na radaru. Uglavnom, ovaj tu dio mi se čini da je to najjača oluja trenutno. Pa evo, pokazat ću vam na radaru kako izgleda sad. Znači, ja sam tu, Popovača, i ovo dolje je sav taj razvoj. Ovdje istočnije, ovo je Nova Gradiška ovdje. Ovo tu dolje je oko Prijedora u Bosni. Uglavnom, imamo cijelu jednu liniju, mada izgleda kao da se možda počinje razdvajati u više ćelija, i pri čemu su ova tu i ova tu dvije najjače, jer imaju, najviše su otišle u visinu, idu preko 10 km u visinu, tako da od njih dvije su izgleda najjače. Po nekoj animaciji čini mi se da ide više ovdje desno od mene, tu prema Kutini. Tako da možda ću se morat pomaknuti tamo za njih, s tim da i dalje je opcija i ova tu koja bi trebala ići prema meni. A ovdje zapadnije, tu na Kordunu, to je isto sad par nekakvih ćelija se pokušava razviti, ali to je možda igra za kasnije, ako bi to krenulo nekim ovim smjerom ovako. Nisam baš očekivao da će biti ovoliko ćelija, više sam mislio da će biti možda 2-3 koje biram, ali ovako su sve nekak dosta spojene trenutno. Vidjet ćemo još. Imam nekih 10 minuta do Kutine, pa se mogu probati pomaknuti tamo. Neću puno izgubiti. I šta, idemo prema Kutini. Evo me kod Kutine. Da, ne znam šta bi rekao. Sve nekak bezidejno izgleda. Da ne kažem bez veze. Čuje se da grmi tu i tamo koja munja. Ovako baš pri dolasku s ove sprednje strane baš bez veze. Nekako ko da je to bolja struktura nekako sa stražnje strane. Ovo naprijed je sve ispred kiša, ispred jezgre. Mislim da tu ništa nećemo vidjeti. Čak razmišljam da se vratim nazad prema Popovači, pa da vidim da li će se šta poboljšati do tamo.
jer ovo nema smisla, ovdje nema ništa zanimljivo za vidjeti. Ništa, idem nazad prema Popovači. Najjača jezgra koja je sad iznad Hrvatske Kostajnice, kao da više ide gore prema Popovači ili između Siska i Popovače. Druga opcija je da ostanem skroz, da pustim da me to prijeđe, pa onda da ja kao lovim to sa stražnje strane. Ali ne znam, vidjet ćemo to možda kasnije. Trenutno ću probati još ostati ispred. Nekad stvari jednostavno ne ispadnu onako kako očekuješ, pogotovo kad su oluje u pitanju, to je nepredvidljivo baš. Update situacije, sad je 3:30, nisam kod Popovače, već sam sad kod Križa. Nema ni ovdje nikakve posebne strukture, sve nešto oblačno, kišne zavjese, a baze oblaka nikakve ili se skoro ni ne vide. Sam se povremeno čuje kako zagrmi iz te mase. Sad zašto sam se pomakao skroz do Križa, možda najbolje na radaru da pokažem. Znači ovo je trenutna situacija. Ja sam tu gore izvan kiše, bio sam tu kod Kutine, a ovdje je Popovača i sad je i tamo počelo padati isto ono kak je padalo i u Kutini. I sad po animaciji sam gledao kako nekako ovaj zapadni dio oluje je generalno bio jači nego ovaj istočni, pa rekao možda sa ove zapadnije strane ako bi tuda prošla bi se možda nešto i vidjelo. Ali kao što vidite ovih zadnjih 5 minuta je baš dosta oslabilo. Bila je u ovom trenutku čak i ojačala za razliku od kad smo bili kod Kutine. Rozi pikseli su 60 dBz-a, ali evo sad doslovno u zadnjih 5 minuta je baš dosta oslabio oblak. Nije to bez razloga, očito postoje neki problemi po visini. Tu dolje u Banovini još ima ovih par jačih jezgri, jedna je kod Topuskog sad. Ali ni ovo tu na Kordunu se nije uopće uspjelo razviti. Kažem, mogući razlog je možda što je došlo puno na oblake, pa je sve to nekako, ajmo reći, guši. Olujama je teško se razvijati i disat kad ima jako puno na oblake, a baš je dosta na oblake došlo taman u trenutku kad je taj razvoj i krenuo ovdje dolje u Bosni. Tako da na kraju, kako trenutno izgleda, najjače je to sve bilo tu skroz blizu granice na Banovini. Da, nema ni u Slavoniji ništa posebno. Isto ovo sve dosta slabo izgleda. Ne izgleda obećavajuće da će nešto danas se posebno vidjeti u ovo sad vrijeme popodne. Po modelima bi trebao biti neki, ajmo reći, drugi val koji bi se trebao aktivirati, a predvečer negdje poslije 6 možda. I tu bi glavnina akcije trebala biti ovdje ovaj tu dio. Ako bude, probat ćemo vidjeti nešto, ali da, trenutno ovo sad tu ne izgleda obećavajuće. Ova izgleda da se raspada što se približava meni. Ostalo isto sve nekako bezidejno. No dobro, takvi su nekad dani. Evo sondaže, pa da prokomentiram malo. Znači ovo je od 14 sati. Imamo popriličnu energiju koja ide od nekih 1,5 km visine do 11 km visine. Surface based cape iznosi čak 1800 džula po kilogramu, što je više nego što je većina modela davala. Imamo dobru vlagu od prizemlja pa negdje do 3 km visine, to je ova zelena linija. I imamo dobar šir, odnosno smicanje vjetra između prizemlja i 6 km visine je čak 22 metra po sekundi, to je po prognozi. Sve izgleda idealno. Imamo energiju, imamo dobru vlagu, imamo dobar šir za organiziranje oluja. I šta smo dobili? Oluje su se razvile, ali nisu se uspjele organizirati unatoč povoljnom širu. Sad zašto? Ja i dalje mislim da je uzrok previše naoblake koja je sve to ugušila i
još jedan faktor možda koji bi bio da kad je ovdje sve krenulo se jednostavno previše ćelija razvilo odjednom i oni se međusobno smetaju, tako reći. Uvijek se sudaraju se jedna s drugom, smetaju si za neometano dohvaćanje toplog i vlažnog zraka, tako da u nijednom trenutku nismo dobili baš nekakvu jednu ili dvije glavne dominantne ćelije pa da se one razviju, nego smo odmah od početka imali hrpu ovih malih ćelija koje se dodiruju i smetaju se jedna drugoj i međusobno su se ugušile i ova naoblaka koja je već i bila prisutna tamo na početku njihovog razvoja definitivno nije pomogla. Tako da ovo tu je kraj. Znači ovdje sad više nema šta očekivati. To je sad jedino se, ajmo reći, nadat da će se to sve maknut i da će onda kasnije, kao što sam već rekao ovdje, nastat ta neka druga runda koja bi trebala biti glavnina na večer. Pa bar za neki munjelov ako ništa drugo. Ali evo, o tom potom. Ja sad ovdje nemam više šta raditi, tako da ja idem nazad prema Zagrebu, a onda ćemo na večer vidjeti da li će se to ostvariti ili neće. Ok, evo me natrag kod Zagreba. Sad je 4:40. Situacija je takva da sam ja sad ovdje na istoku Zagreba i malo prije nastala ova tu ćelija i ove tu dvije gore na Žumberku. Sad gledam ovu tu ćeliju koja je nastala i ona nekako ima smjer prema Velikoj Gorici, malo je ojačala, a isto tako i ove dvije su ojačale. Tako da mislim da ću se pomaknuti tu do Velike Gorice pa da vidim da li će možda ova tu doći do nje, a onda ćemo vidjeti šta će biti sa ovima tu. Još jedan update. Sad je 5 sati. Krenuo sam prema Gorici i naravno ova mala ćelija tu koja je bila se ekspresno raspala. Krenuo je konkretniji razvoj zapadnije još u Sloveniji. Ovo su bile one ćelije tu kod Žumberka i sad je to poprilično ojačalo. Sad jedino je problem što to dosta nekak sporo stoji na mjestu, valjda se drži tih brda i toga, ali ako uspije sići s njih, smjer bi trebao bi biti negdje prema Bregani otprilike, tako da možda ovako kao preventivno ću krenuti prema Zaprešiću pa ćemo vidjeti gdje ću završiti. Evo me u Zaprešiću, tu gledamo ravno prema jednoj oluji koja je taman točno na granici Hrvatske i Slovenije, vrlo sporo se primiče. Na radaru barem je počela poprimati oznake, znakove supraćelije, iako uživo i ne izgleda ništa posebno. Ima ovaj neki, na engleskom bi rekli lowering, kao to je vjerojatno ovaj dio baze gdje je oluja usisava, znači ovaj tu dio, to bi trebao biti dio te baze, oborine su iza toga i desno od toga. Kažem, na radaru izgleda čak dobro, ali da, uživo baš i nije nešto posebno. No, možda bi se to uspjelo i razviti u nešto bolje. Da, naravno, opet, kad gledamo radar, opet tu ima nekih problema. Dakle, evo ova tu je ta oluja koju gledamo. Ona je dosta dugo se držala po Žumberku. Dakle, evo to je ta tu. I onda kak se približavala. Ali, problem je što ova dolje oluja koja je zahvatila Karlovac i bila do sad i najjača oluja cijelog današnjeg dana, se pomiče prema gore i točno ide, sad je već do tu i već je zato i počelo padat kod mene. Direkt je krenula prema ovoj i sad će sigurno joj prekinut njoj inflow ili ti dovod toplog i vlažnog zraka. Nažalost, da. Tako da iskreno očekujem da će i ova tu biti sve slabija i slabija. Ne znam, baš danas ne ide pa ne ide. Budem još malo ovdje pa ću vidjeti šta će se dogoditi. Nekim čudom je moguće da se te dvije, ta i ta, kao sudare pa onda nastane jedan jači oblak, ali to je upitno. Napokon bar munja,
Ne znam je li kamera uhvatila, ali ako ništa drugo bilo bi dobro da bar njih ima. Ništa, neće pa neće. Nadao sam se bar munjama, ali evo, iako smo tu dobro pozicionirani i sve, džabe, nakon one jedne više ih uopće nije bilo. Gledao sam još malo na radaru i vidim da ova najbliža oluja, iako ima dobar ovaj crveni odraz, ne ide jako visoko u visinu. Vrhovi joj dosežu samo nekih otprilike 5 km, tako da to je premalo i zato ne proizvodi munje. Da, ništa, ne izgleda mi baš perspektivno, tek možda nešto kasnije u noći bude nekog ponovnog razvoja, ali ovo sad trenutno što je upitno uopće da li će biti šta pametno od toga, tako da vrlo lako moguće da je ovo sad kraj današnjeg lova.